Bona yabona yabona leli gesi gijima ngalo kumaskandi lomtrendo hayi uzosiphunyuka umaskandi bafana ngeke uzosiphunyuka umaskandi hayi ngesaba uzosiphunyuka umaskandi ngeke i-identity yomaskandi izolimala bafana izolimala i-identity yomaskandi zimnandi impela zomtrendo ziyatrenda zisho amamiliyoni kodwa sigade man man Likhona iqiniso kule nkulumo lensizwa, likhulu kakhulu futhi. Angeke sakubalekela ukuthi every time uma kwenzeke into ehlukile kunalesiyijwayele, khona i-identity vele elahlekayo noma enciphayo kancane kancane. Kodwa nansi i-trick before kungene lapho kodwa. Cela ukunibingelela nonke. Sanibonani nonke, ngiyanibingelela. Lesi Ndlovu Soweto TV. Lapho esikhuluma khona izinto ey'ningi kodwa ikakhulukazi ekamaskandi. Mina ngithanda ukukhuluma kakhulu, ngenza ama-example nanokukhuluma kakhulu ngomsebenzi kaKhuzani to avoid izinto ey'ningi. Mina kuba lula. Njengamanje kunale topic le engiyibonayo ekhulunywa lensizwa ukuthi kuhle impela kwenziwa abaculi i-trend nani nani, kodwa i-identity iyalahleka. Ngingathanda ukuyivumela kulokho. Nami futhi benginokukhuluma ngithi ezinye izinto ayisafani, ezinye izinto ayisayona ngendlela ebesijwayele ukuthi zibe ngakhona. Umsebenzi kaKhuzani lo ayenzile eminyakeni eyedlule, including lona isilingo, isibhuku esingafi, inja nogodo, umqhele nethawula. Yonke le misebenzi le uKhuzani ebenayo. Angazi noma la ithi isilingo nayo le noma uthi ihloko nesixhanti, right? Kodwa-ke i-point yami ila, uKhuzani kumhambele kahle isikhathi eside indlela ecula ngayo. Abanye ababaculi akade abanye bebukela kuye befisa ukufana naye, and futhi uyihambile iy'ndawo, wawina ama-awards, wahlanganiswa unyaka, wenza izinto ey'ningi. And I know ukuthi yena usayibambile leyo nto leyo nangendlela aqala ngayo umsebenzi wakhe, futhi usa-relatable. Kodwa there's one issue ngalokho. When it comes to music, abantu oqale nabo umculo wabo bethanda into oyenzayo, umculo uya-evolve, umculo uyakhula, kuba nezinto ezintsha ezi-introduce-wayo, including nawo lama-album, lama-EP nalama-single la okuthiwa ayatrenda. It because music akuyona into eyi-one okumele ihlale into eyodwa kubantu. Abantu baya-evolve, abantu bayacabanga izinto ezintsha, amaqhinga amasha ukuthi yini esingayenza ukuze umculo wamukeleke ukhule. Enye yezinto lezi abaculi abayenzile ukuthi be-introduce le ndlela, baze bafaka na-something laphana kwi-sound ukuze i-sound kangconywana kunale i-traditional ekamaskandi. Bakwenzelani lokho na? Bakwenzela ukuthi bafuna uku-accessa leya target market abangakwazi ukufinyelela kuyo, because abanye abantu abasoze umaskandi bawumukela ngendlela thina esiwumukela ngayo. Abanye abantu nje abangawujoyina umaskandi abasoze ba-relate kumaskandi ngale ndlela thina esinesifiso sokuthi bawu-relate ngayo. Leyo nto le angeke yenzeke until kuze kuba nama-changes athize ayenzakalayo. Is when-ke ubona abaculi abanjengoMenzi, no-Limit, no-Smirnoff, most of the time kuba u-SK, kuba kanje, because leya sound ayimile endaweni eyodwa. Leya sound ayikho obvious ukuthi umaskandi. Uzwa sewuphakathi ukuthi konje lo umculo kamaskandi, le ingoma kamaskandi. Nakhona uzosekushiwo sebekutshela ukuthi no, umaskandi phela lo. Kodwa uma ulalele awuveli nje ucabanga ukuthi hayi umaskandi lo, usitshela nje ukuthi ingoma nje emnandi etrendayo, kanti yakwaMaskandi. Kwenza isense ngokwe-business, bayadayisa abantu laba, bayatrenda, bafana ku-Channel O,
naku-Mzansi Music uyabona bangena kuma-awards kwimikhakha kade bengayitsheli ukuthi bangangena kuphi kuyona. So to them it's very beneficial, okusho ukuthi le ndlela le abakuzukuyiyeka ngoba iyabasebenzela. As much as leyo identity leyo esiyaziyo nesi-understand-ayo nesikhule sazi ukuthi ihamba kanje, kodwa iyababhenefitha laba abayisebenzisayo. Umculo kaMtshengiseni wuye uMtshengiseni obe deep kakhulu when it comes to umaskandi ukusebenzisa ini i-keyboard and ibizwakala futhi. Omunye futhi obesebenzisa i-keyboard kakhulu uye ubaba ongasekho emhlabeni, ubaba uBhekumuzi Luthulu okwamaphumulo. Ube deep. Abanye beze becanga ukuthi umbhaqanga because i-keyboard ibizwakala kakhulu. Kanti laphana kudume ini indaba yegenci. So as much as vele kunjalo, kodwa ke angeke sibabeke logodeni kabantu ngokuthi yena amaculo atrendayo lento etrendayo. We can't, cause kubona kuyabasebenzela. Maybe angazi, maybe isikhathi ukuthi nabanye benze njani, be-adjust ngokubuka ukuthi igame ihamba kanjani. Angeke wena uzubambelele entweni noma usuyibona ukuthi mhlambeni ayisakwenzela imali. Abantu bayamuva, they are moving away mhlambeni from those traditional maskandi songs asazi. I'm just saying, angisho ukuthi kunjalo, sengikhulumela kuphi in a point of view yomuntu ona obuka umaskandi on the outside, nokuthi umuntu ofavor amaqhawe obuka nje umaskandi general kungenzeka akabuki ngale ndlela mina nomunye azobuka ngayo. So indaba ke ilapho, muhle impela nje umculo kaMaskandi the way ongakhona, kodwa akusibona bonke abantu abazoba nenhlahla yokuthi betrende amaculo abo or music wabo ube on rotation, ungena kuma radio station ahlukene ngenxa ukuthi usebambe i-traditional. Bakhona sebelimele lo maskandi loyo o-traditional okungewona wokutrend, bakhona sebelimele ngayo nto leyo. Asazi noma kumele beshintshe or kumele benze kanjani, kodwa nabo bayabona ukuthi igame ihamba kanjani. They do understand ukuthi kwenzakalani. Mhlawumbe bathi bayashintsha ngabasebenzeli kakhulu. So umculo kunjalo-ke u-unfair, izinto ziyahamba kufike lapho eshintsha khona. Indaba yami-ke ilapho-ke. So mina angeke ngibablame kakhulu cause kubona kuyabasebenzela ukuthi abaculi bachuze ukuthi bacule ngale ndlela le ebabeka kuphi ebalazweni, bafaka kuphi kuma-trending, umculo uyastreama bashaya million after million. For now kuyabasebenzela. Ukuthi uzobasebenzisa isikhathi singakanani I don't know, but business wise it makes sense. Ngiyabonga.